bonke abantu bafowethu bamangale kakhulu mabezwa ingoma engakaze yaziwa. Lina lento mina lento lena abantu bekudlalana laphana uNkulunkulu wami ubani usho eyishembe uNkulunkulu wasiphakameni ngiyabona hayibo Ukhozi FM niyasidakelwe nini yazi bafethu 12 manje yaqala ngakuza le ngoma ehlasunyaka bengayazi hayi ngeke amabhinqa bafethu ayelena ehlasunyaka ayikho lentweni qala ukubona i-moment of silence ngoNyuyi dunenzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomono uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami unomona wena udlala ingoma yami kodwa unenzondo uthanda ingoma yami udlala ingoma Dasha sanibonani bafowethu lo nibingelela ngibingelela sibongisene umfo kwaNtombela le ehluhluwe bafowethu nginibingelela nje ngaphansi kwemzansi Trend TV uhlelo lolukhulu la khona sike sikhipha khona ishisa ngithanda ukuthi nje bafowethu happy new year wonke umuntu okwazile ukuthi singele nabo onyakeni omusha bafowethu uhlelo lolu la khona sisikhipha ishisa ezoqala nje sithola imacingwane la abantu bayazi ke ingoma ehlukanisa unyaka abantu abaningi kube nama complaint amaningi ngokuthi ingoma idizelwe njani kodwa ke angeke ngidedele nangu mfoko amacingwane echaza ukuthi yini into angekho happy ngayo bafowethu nansi khipha Mthobisa kenini uNkulunkulu wamqala nje unyaka senizosehemela ubani usho ubani uNkulunkulu wami angisayilaleli phela mina lento lena abantu bekudlalana laphana uNkulunkulu wami ubani usho eyishembe uNkulunkulu wasiphakameni ngiyabona hayi asisikhambe lezinto esikhathela amatata usho ubani usho manje lokuthiwa usehlonzo unyaka lalela mina ngithi ke mhlawumbe uzothiwa ukuthi nje mngathi akuyenze ngathi ubani usho uNkulunkulu wami ubani ubani Mthobisa ubani bachaza kangaka tuyivotele naye kodwa yabona Mthobisa fanele yeke lento ngoba isangene kwangempela futhi ke yabona ke bafowethu ngiyakhala ngiyamkhalisa bakithi ujumbo bakithi isithuhla senkosi esikhankase kangaka ngamtshena Mthobisa ujumbo ukuthi amakholwa ayinyanyana athanda uJesu kuphela akayivotele into mhlawumbe uba beyiNazaretha amaNazaretha ngoba ahlangene abengakwazi njengamabhinqa and bonke abantu bafowethu bamangale kakhulu mabezwa ingoma engakaze yaziwa noma idlala eTexini noma idlala kuphi bonke abantu bamangalile bafowethu angeke ngiveze nje ama clip abantu abatshengisa ukuthi bengakuthokozeli ngendlela okwenzeke ngayo Happy New Year! Bengiqala ukubona i-moment of silence ngoNyuyi baze badideka bathi kwathuleka hayibo mina yazi bafethu 12 manje yaqala ngakuza le ngoma ehlasunyaka bengayazi hayi ngeke amabhinqa bafethu ayelena ehlasunyaka ayikho lentweni bafethu nihlulekile ingoma zamabhinqa ingenanga nihlulekile yekana amabhinqa ehlasunyaka ayikho phela lento yazi ngoma ngiqala ngakizwa ngiyazi mfowethu nayi dala
ayikho le page apha elingagweleti nali garage lala la garage bafowethu yini le ngoma izushathi yini lento le hayi ndala ngathi yekana amabhinqa ahlonisa unyaka ayikho lento yenu ayikho yekana amabhinqa ahlonisa unyaka ayikho nje lento esingene ngayo 2022 isibanisana hayi uthi kulinde u12 unyula kulinde umphupho wengoma ayisuka la kuze kwakodwa ngisho nejongo lendiya ngicabanga ukuthi bonke abantu balazi ijongo lendiya liningi lafana kuma TikTok linokwenza amavidiyo lapha ku TikTok ayinalo likhala impela and likhala kufanele bafowethu hayibo Ukhozi FM niyasidakelwe nini nemadidi nini makolo ngathi ngawabhenqa silinde okhuzana yiplay ngoba ehlukanisa unawo fusekane rubbish nini shit doti usigwebo ubelwa ifaka zonke ekhanda kwegciwamelisha ethi uyinkosi enjani engenandondo bafowethu athi ngidedele iclip nibona bafowethu hayi kulonyaka kufanele sikhulume kakhulu bafowethu asike sidedele ama clip nowabona bafowethu nansi clip indondo lezi bangabe umculi nje kaMaskandi usuneminyaka engaphezu kwemibili ungenayo lento awuyena umculi fanele uhambe uyekeni ubuyele ekhaya niyosenga amahashu ngoba futhi into yokusenga amahashu awukwazi ngathi usukulethu wethu kuthiwa unazo indondo lapha kunjalo phela manje yini ukhethe ukuthi kusuka umuntu wasemdletsheni iclub yasemdletsheni izoshaya ifinal la ekwezakho lapha kwi-soccer tournament mkhulu bonke ngithi nabafana labacula bakhona baqeqeshwa yini ukuthi abafuni ukuvuka bona laba baleni sazobafundisa futhi bafundiswa yimi nje yonke into bonke nje bonke ngoba nalaba ngoba nje into sekufuna ukubakhuza kuyo labana abukena bawathwala ekhanda sobakhuza ukubona nje ngizocula ngoba ethi waphafa khokho ngoba ayikho ngihlanganisa leza lokazi Sanganda gogo nje sitalo. Ngapha ukuthi uphafile noma aphafile gogo ayikho ngihlanganisa no gogo. Kanti uMavondla bafowethu siyambona lana uhleli nobhuti bakhe uzama ukuveza ukuthi ukhule kanjani ukhule nobani ukhuliswa ubani nansi clip bafowethu la khona asuke eveza khona ekhuluma nobhuti bakhe abamdala ukuthi obani abamfundisa impilo ubani abamfundisa ukushayela intombi nansi clip bafowethu singabe sesikhuluma kakhulu senimoshela amadata awusuka madoda suka lapha ngihleli nokevu wehlabathi awusuka usidla sikhwebu konke nohlanga la khona hayibo sizama kusengathini nogoda lokudla lesingisolo lesizokuthamelwa uyapha ekhweni lakho engekho kwakho hayibo phela siqala lapho ukuthi awuyapha ekhweni lakho engekho kwakho bese sithi ke usidla sikhwebu nohlanga lwakho umntu lo muntu ozifunda suka cha eNingizimu Afrika ngihleli nobhuti la ubhuti wamthozana kuba bonke abantu ababehlale bengibuza ukuthi Mavundla nginamajongo nje amabili engafunda kuwo ubujongo nesongo la ngafunda isongo angifundanga ubujongo wangiqhatha kancane bhuti hayi kodwa intombi wangifaka uyena wayengitshela ukuthi intombi uyithi ithinte lapho ngoba iship somntombi lesibangisa umfana akafuneka ukuthi ufunani kumuntu omdala ufuna uyabona ke South Africa makhulunywa ngomuntu la engathi ngemncane ufunda wanthandwa uMissi ngifunda u6 wawathandwa uMissi wena uMissi ofundisa esikoleni uclass teacher ufunda u6 usuqonywa uMissi wesikole kwakuhlobo luni lo muntu umzalisi unomntwana nje unomntwana emncane lo muntu
waya kuthisha la washo isikole ayikwathiwa ngathi uzobalala icala lijala leli cala ufunda kangaka intibalo oku-92 washela uthisha uya kanjani class teacher ngoba thina sazi ukuthi class teacher ufika ukuthi please teacher may I go out lo wafika wathi teacher ngiyakuthanda hayi mana ngiyaqadi nangu umzalo ngibambezela mbukeni South Africa ngiyabuya kuwe ngisarecorda lenkabi lene yona nje yangifundisa amaqala kunje emaqaleni enginawo asuka kubhuku ngobhuti ngiyafuna lena ngokuhlomise nje amasoko ukuthi isisoko esinjani esingabulalisi isisoko esinjani esingabulali ngokuloba kwabafana kuthatha isisoka kufaka izinto esisokeni lento sifuneka kanjani isisoka samsana nempi isisoka esinempi usuke ngelona isoka lelo indlavini ubhuti wami lona wafethu ubhutozani lona umthondo lohlu wazifundisa umuntu omntwana sibangisayina kulungile vala bhuti kanti igcokama lijabulelwe abantu kakhulu nengoma yale ethi Waphafa Gogo bekuyi-trend impela bekuyi-trend namanje esatrenda le ngoma ethi Waphafa Gogo noma ungaya kuphi ey'nkundleni zokuxhumana uma ukwabhala nje into engathi ithe bushelezi bathi Waphafa Gogo. Sengivala nje bafowethu bafowethu ngicela nisubscribe lana kakhulu nisupport kakhulu uMzansi Trend bafowethu ngibonge kakhulu abantu abakwazile ukuthi besifollow ku Facebook ngiyabona ipages likhuphuke kakhulu li-27k yabo and isimanga ke lesi bafowethu abantu balandela kakhulu ngicela ukuthi bezame ukuthi niphushe bafowethu ne-YouTube channel yethu izama ukuthi at least ihlale kwi-level eyi-1. Ngiyabonga kakhulu abantu abasubscribile abantu abalandela umsebenzi weMzansi Trend bafowethu umfoka amahlobo uyanithanda kakhulu isandla sedlula ekhanda angabe sengikhuluma kakhulu bafowethu umfoka amahlobo ningaze nithi usemosha amadata bye bye bafowethu and enjoy unyaka omusha siyabonga. Nzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma yami.